Assalamu alaikum, Kısa Kabar kanalının görüşçüleri. Amansızlarбы? Qarаңыздар, biz Ordalı Oş şahrımızdan Japalak avtounaa bazarına geldik. Bu yerdeki avtounaların baарын sizге tartып көргөзөбүз. Андыктан бизге лайк жана подписка кылууну унутпаңыздар. Жана ушул видеолорду биринчилерден болуп көрүү үчүн коңгуроочону баспаңыздар. Анда эмесе кеттик. Bir avtounası, жылы 2003, объем 2.5. Sırttan bir көрөзүп кетсек. Бизге лайк жана подписка кылууну унутпаңыздар. Baasına toktolup gitsek, baasını 700 ming so'm deydi. Şu numaraya qaraslar, sizga to'liq ma'lumotni berishadi. Buni mesela dağa bir portlar bir avtounamız, haq tusda. Sırtdan bir o'zib ketsek, yılın 2001 deydi. Qarangizlar. Bunun baasına toktolsak, baasını 750 ming so'm deydi. Qarangizlar. Şu numaraya qaraslar, agarda mashina qiziq bo'lgan bo'lsa, sizga to'liq ma'lumotni berishadi. Bunda mesela Porter 2 avtounamız, baasını 880 ming so'm deydi. Qarangizlar, kilometr 2.5. Mashinamizga admin bar ekan, agarda mashinangizlar bo'lgan bo'lsa, o'sha Porterga admin qilib alsangizlar bo'ladi. Sirtdan bir ko'rib ketsek. O'zingizlar mashinaga bir baho berib, kelishimtirda olasizlar. Sizlarga nomerdan kirib, o'sha nomerga qarilib, to'liq ma'lumot olasizlar. Porter 2 avtounamız, yılı 2017, kilometr 2.5, свежий deydi. Qarangizlar, hozir nomerlarini bahasini da aytamiz. Mana qarangizlar, sizlarga bortini tartib ko'rib ketamiz. Bahasini to'xtatsak, bahasini 900 ming kemi bor deydi. Şu numaraya qarasizlar, agarda mashina qiziq bo'lgan bo'lsa, to'liq ma'lumotni berishadi. Buni mesela tuğanlar, uşul Porter 200'de qarab ketsek, bunun atalishi limuzin deb qo'yatgan, qarangizlar. Ayta uzun ekan. Yil 2020. Nomerlarni kirgizdik, biroq bahasini bila olgan jo'qmiz, shundaqdan sirtdan bir kirib ketsek. Qarangizlar. Ay uzun mashina ekan. Porterdan atay uzun ekan, qarangizlarchi. Mana bu Porter жөн обычный, а бұл ошол Porter 2. Бұл да Porter 2, бирок мунун борту карана мунун аябай узун турат, караңыздар. Пайлаган машина экен мунусу. Немесе ошол спринтер карап кетсек, караңыздар. Анын баасын айтабыз. Баасыны 900 ming so'm дейт, караңыздар. Yıl 2014, объем 2.9. Mesela uşul maşina satып өтүп кетсек, yıl 2013, объемы 2.7, baası 18 ming dollar deydi. Qarаңыздар. Şu numarga qaralib to'liq ma'lumot olasizlar. Transit avtounasi, qarаңыздар. Bunun baasını 450 ming so'm deydi. Şu numarga qaralib to'liq ma'lumot olasizlar. Bir kırızıp ketsek sizlerge. Maşinamızda söz yok. Mesela uşul грузовой maşinamızı qarab ketsek, bunun bahasını onun 800 dollar deydi, yıl 98. Sırtından bir kırızıp ketsek. Altından bir. Qarаңыздар. Sizlarga nomerlarini ko'rgazdik, ошол номерге qaralib, to'liq ma'lumot olasizlar. Артынан татып көріп жатасыз. Артында холодильник да бар екен. Бұл машинамызды қарасаңыздар, бұл жерге Фотон деп жазып қойып тұр. Ана ошол номерге қараласыздар, егерде машина қызық болған болса. Sırtına sizlerge bir qaratып qo'ysak. Bu грузовой машинасы qarab ketsek, bahasini 12.500 dollar deydi. Sırtından bir ko'rsatsak anda sizlarga. Mana qarangizlar, son mashina. Sprinter.
ушул нөмүрөлөргө кайрылып толук маалымат аласыздар. Эмесе урматтуу туугандар, дагы бир спринтер автоунаабыз. Баасына 750 миң сом дейт. Ушул нөмүрөгө кайрыласыздар, эгерде машина кызык болгон болсо, силерге толук маалыматты беришет. Караңыздар. Сыртынан бир обзор кылып көрсөтүп кетсек. Караңыздар. Номерлерин көргөздүк, ошол номерлерге кайрылып, толук маалымат аласыздар. Дагы бир спринтер автоунаабыз. Баасына 685 миң сом дейт. 2005. Ушул номерге кайрыласыздар, эгерде машина кызык болгон болсо. Сыртынан бир обзор кылып койсок. Эмесе дагы бир спринтер автоунаабыз. Жылы 2006, көлөмү 2/2. Баасына 13 миң доллар дейт. Ушул номерге кайрылып, толук маалымат аласыздар. Kia Bongo автоунаасы, караңыздар, жылы 2020, көлөмү 2/5. Сыртынан бир обзор кылып көрсөтүп кетсек. Астерге баасын да айтабыз. Караңыздар. Kia Bongo 3 экен, Бул жерде толук маалыматтарын көрөзүк. Ушул номерге кайрылып, толук маалымат аласыздар. Баасына 1 миллион 100 дедиңиз, 1 миллион 100 кеми бар дейт.